okurugerwa aha batuuze nikigambwa ngu omwaka gw'2018 projekiti egi ekashanyarara aho Sembegu ya Paulo yatandika kupangisa itaka eri aha bahingi b'ebicoori okuruga omu disitulikiti ez'omutaano nka Rakai, Sembabure, Isingiro, Masaka n'ezindi. Abantu bagira ngu obukwakurizo obwabahairwe Sembegu ya Paulo na mutabani we Apollo hamwe n'abakozi baabo bukabahindukira akabaara omu nkaito. Omuri obwo harimu okubakozesa nk'abahuuku omu misiri yaabo, okubajemesereza okumuguraho ensigo hamwe n'okumuguza ebicoori, kandi n'abandi nibabaiyaho ebintu byabo babitwara kifuba. Mwami Sembegu ya Paulo yasaba ettaka n'alisaba gavumenti nga lyavete nga lyakukolako projekiti eya NADS ey'okugaba embuzi. Yagikolako emyaka mitono, projekiti neggwaako. Bwe yaggwaako n'akwata n'ayita abalimi ne bajja ne batandika okulima mu ttaka eryo. Naye okuva lwe batandika okulimamu abantu babonaabona batulugunyizibwa, ogendayo n'oteekayo endagamuntu ne bakusaba ekyoggo olina okukola ewa Mwami Sembegu ya Paulo emimbi 2 mu wiiki. Mu ttaka muno erya Sembegu ya obukwakulizo bungi, ebintu byo babitwala singa oba nga amateeka togogoberedde bulungi oba nga ofunye mistake ng'omuntu. Hariho n'abari kumwomesereza okubaiyaho endangamuntu zaabo ekiri kubaremesa kuganyulwa mu ntebe ekkanisa za gavumenti ezitali zimwe na zimwe nka Parish Development Model hamwe n'ezindi. Bw'omala omuwa amafuta ago n'akulaga ennimiro ng'okomawo nga bakusomera amateeka ng'olina okusasula certificate y'obwakabaka. Twazisasula nga batujjako emitwalo 2 atasobola kuwangayo emitwalo 2 nga bamujjako ensawo za kasooli 5 ku 10. Atasobodde sasula mitwalo egyo 2 naye certificate ezo zabulirayo. Enanga muntu yange bagiremera gyeri buli lw'engendayo gisaba banzirusa na miggo. Sembegu yawo ogenda okulimawo osooka kusasula ndangamuntu, nabo omuntu bagiwaayo ne bakusaba n'ebirala era nga yabulirayo nga n'ekisambu zifunye nga nkubiddwa. Bo bamwe omu bashuubuzi abebembirwe Kasozi George William nagira ngu esente zaabo ni nyingi ezibarikwehora abahingi okugarura abaana baabo aha mashomero na n'ebindi ezibafeerirwe aha bwa Sembegu ya okubaremesa okwiha ebicoori byabo omu itaka rye. Bowe n'engombe egamba nti tolwala tofiisa toziika oba ofiirirwe tewali ekikalo kyabwe kiweereza tolwaza na kulwaza. Kati omukazi nakula omwana nti omwana mulwadde nigenda omukazi okola ki okulaba omwana nembagamba nti mwenze mpeza ku kilo 10 muzitwale ku faamu kubanga asanga omwana mulwadde. Kati buli wotukire kungula bakusibako ekintu olusi ne baleeta obulombolombo bwokutako kasooli ne bakusibako ebintu bwe bityo. Retired Brigadier General Emmanuel Rwashande omunyeshenjero atoorinwe owa Rwemiyaga aragiire Sembegu ya okugarurira abantu endangamuntu zaabo ahabw'okuba erina eitaka lya gavumenti. Ahabw'okuba yahendanga kandi ekiragiro kya President Museveni kiyagambire tariho omuntu n'omwe oshemereire kukwata endangamuntu y'omuntu. Sembegu ya nyenkyakare agarura abantu endangamuntu zaabo. Ogu yayoleka obutashemererwa aha by'ebyokwerinda omuri Sembabure okunamira olurimi aha nshonga nk'ezi kandi obwo abantu ba Butosha n'obu barikweterera enduuru byona bikaba nk'okushuka ensaano aha nyanja. Ekiri kunsaasa munonga n'okushanga ngu ofisi ya RDC ebi n'ebimanya bene na za report tibakabigambaho ga omu security committee nka security yari abantu nabo cyane nakabagambira umuna bari abatakayizere hati status quo yaze kugumaho buri muntu y'ibitsori bye byabera hingira. Sembegu ya Paulo arukugambwaho yacamya ngu nayiha abahingi endangamuntu zaabo ngo kandi ekina akikora ahabwo kwenda kunyweza ebyokwerinda. Basaba endangamuntu yatukola mu kopi n'igenda ku polisi tugamira ku endangamuntu ekikoze ekyo omuntu ayinza okuva Kamwenge ng'alina gazze okutta mufa oba alituuka n'anywa ebintu byoli n'adduka. Kati battira omuntu mufaamu nina okupuruvinga nze naweesi alituddewo. Ogu yagaruka yashoborra ngu projekiti y'embuzi netambura kurungi konka yahakanisa ebiri kumugambwaho arikugira ngu buri kimwe eki barikukora nibabanza kwikirizana n'abahingi. Ndi sikomera byakutegeeragana bwetubala okukkiriziganya ng'olima bwe tukkiriza mateeka ago ofuluma
omukugambaho na Jane Francis Kagayi omujwekerwa wa president omuri Sembabule we yatugira ngu tehina kwetomba itakuona okuba atungire naye okwemulugunya kwonna nti oba babadde tebakwatagana bulungi na mwami Ssembeguya nga balimi ekyo ffe nga office tetukifunangako sikirabangako. Gasha kwa Juliet Namale omuri Sembabule aha bwata ya West.